Di Hawaii, gumising ng maaga, bitbit ang pangarap sa bag. Sakay sa bus, sa gitna ng ulan o init ng araw. May ngiti sa labi, kahit pagod ang katawan. Para sa pamilya, lahat ay kakayanin. Di Hawaii, tugot pawis sa bawat ngiti, tibok ng puso para sa pangarap. Tagumpay sa bawat hakbang, kahit malayo sa bayang mahal. Dito ako at patuloy na lumalaban. Di Hawaii, kwento ng bawat buwan. Aloha! Ayan, nimbag nga daw tayong aming kabiyag. Kumusta kayo amin? Naimbag Bigat Philippines, naimbag nga Malem Hawaii. Kumusta kayo amin dita, kabiyag? Ayan, natati amanen nga po nga may mangted manen iti ragragsak. Kanta tuktukar ken intayo agkablaaw kadigiti ayaten tayo iti biag iti depar na iti Pilipinas ken kastamet iti Hawaii. Ayan, kumusta kayo amin? Okay, sound check po tayo amin. Nimbangal daw kabiang kuna ni ayan, naka-live tayo apo iti YouTube channel tayo ken kastamet iti Facebook page tayo kabiang. Ayan, sakbay man nga ituloy tayo iti live tayo kabiyag kita like man dating agundaway. Morning idol, good morning. Nga intay pelang kumanta iti maysa nga Ilocano Christian song para kada tayong amin. Okay, dito man apo dito kastang pag-entrance pa iti misa no ka kabiyag. Ayan, di paborito nga kang kantay dito eh. Nimbaga bigat mo idol. Ayan, anatay man pelang dito live tayo kabiyag ayan. Mangkanta tayo pelang iti sakbay nga inte itultuloy inte mangkanta iti may isang Ilocano Christian song. Para kanya tayo amin na po. Hintayo sa bayan, diamo sa kapwentay tikan kanta tayo. Sakot tayo tipos puso, kararwaken isip tayo. Tapnon may kari tayo, dayaw tiyabo. La la la, 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 la la la. Sakot tayo tipos puso, kararwaken isip tayo. Tapnon may kari tayo, dayaw tiyabo. Hintayon pasibayen, tiyabo. Sarap wentay tikan kanta tayo. Isang tiyayat tayo, kakabsaken padatao. Tapnon may kari tayo, dayaw tiyabo. La la la, 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 la la la. Sakot tiyayat tayo, kakabsaken padatao. Tapnon may kari tayo, dayaw tiyabo. Hintayon pasambayen, tiyabo. Sarap wentay tikan kanta tayo. Isang kapya kapuso ken tungkal may
Ayan, nimbag-nimbag aldo tayo dito apo iti may isang Ilocano Christian song nga kankantain no kwa iti misa. Okay, ngaro din nimbag-nimbag aldo tayo amin sakbay man nga hindi itultuloy. Ayan, sakbay nga hindi itultuloy. Ayan, kahit kuman po nga di kiti kasapulan iti trabaho. Ayan, kahit kuman nga di kiti mabaling ag-apply kay laeng iti commercial building maintenance kagabsat ket agsapsapol da iti mayat nga agtrabaho full-time ken part-time kanayon na iti kompleto nga benepisyo. Ayan, sweldo na ket mangrugi iti $16 agpangato depende iti eksperyensya iti agtrabaho kabiyag iti ag-apply. Oras ti panangrugi iti trabaho ket 6:30 iti bigat agingga iti alas 3 ti malem. Ayan, no kaya ito pa iti ag-overtime kabiyag, ket ada overtime na, basta no agubra kayo iti Sabado. No interesado kayo kabiyag, ket tumawag kayo laeng iti opisina da, iti numero bilang 808-845-1955. 808-845-1955. Ayan, tawagan laeng iti Commercial Building Maintenance, no kaya iti agtrabaho. Okay, kabiyag. Kumusta kayo amin? Okay, hindi ag-shoutoutin kabiyag. Alag message kayo ket nakadayo te message yung kabiyag kaya. Ayan, dito dami tagbibuya iti YouTube channel tayo ni Mimi Bear. Ayan, ni Eddie Agustin watching from VKH. Ano ko dito? Vacaville, Kaiser Hospital, California. Good evening and good afternoon, Hawaii. Ako na ni Eddie Agustin. Ayan, thank you so much Eddie Agustin for coming. Ayan, mabalin tayo ag-request ti kanta apo. Mabalin tayo pa iti ag-shoutout. Ayan, di kita adda kayat ng i-greeting, di kita ag-birthday. Ag-greeting gayon kabiyag. Ni Pandag Buybuya. Ayan, ni Belfrank Cabias. Ayan. Shoutout kabiyag kuna na. Napala na, niiwanin. Naumitin. Shoutout kabiyag, Triple J Farm, Paway Kagawad, Belfrank, Sidol Dalaw, and Jeffrey Agsunod Pascual. Thanks and God bless. Kunana. Di Panda, hello kabiyag. Kunana, yan. Mercy, Ramel B, morning kabiyag. Watching Boyon Bacaray, Ilocos Norte. Ayan, thank you so much. Ni Ibet Mabasa, Soriano, Shak kabiyag, Willing Agubra. Okay, tawagan laing DJ numero kabiyag. 808-845-1955. Okay? Adapay part-time na. Bigat no kwati part-time kabiyag. Okay. Agnes Evangelista Grande. Shout out. When always kabiyag ti Hawaii. Okay, thank you. Niligaya Elisaga Olita. Hello kabiyag. Happy watching. Ni Jocelyn de la Cruz. Pa-shout out kabiyag. Ni Lena Aguilar. Hello sir. Watching from San Macho, Isabela. Wow. Ayan, sakbay man nga itultuloy tayo amin ng kabiyag. Ket ay like and share tayo man dito live tayo. Kas lang kurang dito live tayo. Awan background music tayo. Wait lang. Pingata kas la kurang kunak kabiyag. Dito man ti background music tayo. Dito kini-kini. Ayan, dito background music tayo, apo. Ayun. Okay, di kita may tag-request. Ag-request kay laing kabiyag. Ayan. Like and share tayo. Dito live tayo, kabiyag. Like and share, please. Ayan. Jocelyn de la Cruz, pa-shout out ka na. Ayan. Thank you so much. Ni Lene Aguilar, ni Arlene Gonzalez, morning kabiyag from Davao City. Ayan, thank you DJ kabiyag for mention. Welcome Eddie Agustin. Ayan, makikita yo yung mga pangalan nyo sa nakapin po. Ayan. Ayan po, yung pangalan nyo. At dapat talastas na. At dapat talastas na. Dito play tayo. I-skip tayo. Ayun.
Ni AJ Manuel, hello kabiyag, watching from Bangsar, Banay, Ilocosor, request man kabiyag, Christian song, Siksika o Apo. Okay, sige, kantahin tayo kabiyag. Samba. Ni Santos M, request ko man kabiyag, Jay Hillsong, Living Hope. Living Hope, wino Hillsong. Living Hope, jak amo kantahin DJ Santos M, Hillsong lang still di kan kantahin no ko. Ni AJ nag-request Siksika o Apo, sige kantahin tayo. Pa-shoutout kabiyag, watching from Bigan City. Okay, thank you so much. Ni Noel Tabinelo kabiyag, pa-shoutout taga-Pasukin nak, agan-anad kay kanayon kabiyag, kinni kabiyag, sige. Ni Muntililing, adamanen, agpakita ka ti doktor, haan normal isip mo, balasang ko isip abnormal, kasla mental, no tao si ka, kunana. Kita nyo man sinot, abnormal kanyami ka deto, ni Muntililing. Kita nyo man ti bagbagan ni Muntililing kabiyag. Hello, Auntie Patricia Ganotisi. Ayan, thank you for watching. Kita nyo Muntililingen. Ayan, thank you kabiyag, parang Jocelyn. Banat DJ kabiyag, nice music and sounds. Thank you Eddie Agustin. Elmer Hill, ayan, ni Elmer Hill Domingo. Sige, intay man nga roda. Intay man kantain DJ Siksika o Apo kunana. Ini. Like and share tayo dito, live tayo Apo, like and share. Okay, kabiyag, dating araw dati, may isang request, itiga kabsat tayo dito, tay man Ilocano nga Siksika o Apo Christian song ko na kabiyag. So, intay nga ka tayo na yun. Para kanya tayong amin dati kabiyag. Like and share tayo, live tayo Apo. Siksika o Apo, itibileg mi, panakaawa, kinakapsot mi, panakapakawa, nagkurangan mi, iturong mo Apo, di panagbiag ni, di ayat ti Diyos, intay ramba ka, grasya na sagot, pagraramanan, taiso tibiyang amin agapuan, rigat kenamay, Diyos pagkamangan, anyaman na bana, intay biruken, anyaman nariga, intay parmeken, wen nga agpaiso, di Diyos tulae, piksaken namnama, intay aklone, di ayat
ti Diyos, inday rambaka, grasya na sago, pagraramanan, daiso ti biyang, amin agapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, inayayat mo apo, nagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, aramide mapo, idalan nakam, tapno ti ayat mo, di may paidang, di ayat ti Diyos, inday rambaka, grasya na sago, pagraramanan, daiso ti biyang, amin agapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, imay kauwapo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin, amin na parswan, panakaadipin, amin nakita, iten mo ti ilim, di waya-waya, di ayat ti Diyos, inday rambakan, grasya na sago, pagraramanan, daiso ti biyang, amin agapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Ayan, deta po iti siksika o apo. Ayan, thank you so much for requesting that song. Ayan, ko na ni Mang Elsa Doldalaw, nag-link kan ng edit ko na na. Ang ko nga inedit de dati, application deta. Dito paglalay-back dito eh. Ayan. Okay, like and share po natin ang ating live kabiyag. Like and share po natin. Ayan, di kita hampay naka-like. Please like naman. Thank you. Ayan, di kita ni Marcely Pedral Bingol. Wow, kuya, shout out po from Mindanao, Ilocanos ditoy. Takurong City, Sultan Kudarat. Naglaing kami, tagkanta kuya, watching us here. Yeah, hey, yan. Thank you so much, Marcely Pedral Bingol. Ayan, adda di kita padang Ilocano iti Mindanao. Ayan, thank you so much. Yeah, hey, kabiyag, agyamanak. Welcome, AJ Manuel. Ayan. So, awan dito request tayo, tuktukar tayo. Hintayo, ipatukar tayo, tuktukar tayo, kabiyag, ya. Dito na, dito itap nung mabalin tayo, kinilata. Glenda Gaya, good morning, kabiyag. God bless po. Ayan, maraming salamat. God bless you too, kabiyag. Ayan, maraming salamat. Ayan, di kita datapo. Ayan.
Please like and share po natin na ating live. Like and share po natin ating live. Di kita hampay nakasubscribe apo ti YouTube channel tayo. Naka-live tayo iti YouTube channel. Ayan, agpada apo tinagan tayo biag ti Hawaii YouTube ken Facebook page. Ayan, makita yo apo iti road trip tayo iti Isla iti Hawaii kastamet apo ti Ilocos Norte. Manila, idinapan tayo nagbakasyon ken adda tuktukar tayo ijay di kita mahilig di kita Ilocano nga kankanta kabiag. Adda amin ado apo iti upload tayo iti YouTube channel isong ano kayo jud agpat patukar tay nakurang nga may sa oras nga agpat patukar kayo di kita balse chacha Ilocano nga love song. Ayan, mabalin apo ing kayo apo ijay Facebook page tayo ay YouTube channel tayo biag ti Hawaii. Okay, maraming salamat everyone. Ayan, deta apo iti sabay kini. Oh, di kita mayatag sala. Okay, go. Deta po iti agbay-viral nga tuktukar tayo iti. Ayan. Comment kayo apo. Yung nag-request kayo hanapin dito Hillsong. Ano intela tate Hillsong latan kabiya gaya balbalyan tayo. Pag ikat banog kabiya Gwen. Mabalin tayo nga salaan dito apo. Teman religious song. O, sige. From Pangasinan po ang mga parents namin noon kabiag. Okay, ayan. Thank you so much, Marcely. Okay, deti nga ro din apo ti intayo may isang ay sagsagot kada kayo ko deti may isang Ilocano Christian song ay may isang Christian song Hillsong ko na kumagaya. Aya, para kanya tayo amin kabiyag. Kapananan. Para kanya tayo aming kabiyag. God bless everyone.
salamat everyone. Please like and share po natin ang ating live. Thank you so much. Jerry Jacinto is watching. Maraming salamat everyone. Please like and share po natin ang ating live. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you're God. When the oceans rise and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you're God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Ayan, deta apo iti title still. Ayan, thank you so much. Deti nag-request natin iti Hillsong kabiyag. Iso deta nila tanti kasukat na di request mo itay. Jak amo di jay. Okay, thank you so much. Kita intay man pa'y itultuloy. Sakbay nga intay itultuloy. Kanta kadak shoutout kabiyag. Ayan, kaya't kuman di kiti agbirbiro kiti trabaho. Iti commercial building maintenance kita sapsapol da ti mayat nga trabaho full-time ken part-time. At dapay benefits na nukwa dito. Hello kabiyag, kuna ni Helen. Ayan, sweldo ket mangrugi iti $16 ang pangato. Depende no napintas apo iti experience mo. Oras ti panangrugi iti trabaho ket 6:30 ti bigat agingga iti alas 3. Ti malem, Lunes agingga iti Biyernes. No kayat yo ti overtime at dapay overtime na kabiyag isong iti Sabado no kwa. No interesado kayo tumawag kayo laing iti opisina da iti daytoy nga numero 808-845-1955 808-845-1955. Ayan, di kita mayat nga apply iti trabaho. Okay, thank you kabiyag. Ayan, deti nga rodente.
Lims Esteboromio, hoy. Hi po sir, good morning. Pa-shout out ako, Lim Esteboromio, Reflexology Massage Home Service. Ayan, detapon eh. Hindi tayo may tagpamasahe, Reflexology ka no. Oh, kini-kini tayo na po. Di kita may kini-kini. Hello Kabiyag, mabalindang request. Hello, hello love. Hello love. Padasin tayo Kabiyag. I-like and share tayo. Dati live tayo po. Like and share po natin para mas marami po tayo. Ayan. Baring kaya tayo kay baga ipadasin tayo man nga. Tay Ilocano deta hello love. Lagi tayong tayo. Hello, Kabiyag! Kunan ni Henry Lumabaw. Ayan, thank you so much, Kuya, for coming. Hello, hello, hello. Okay, hindi mga rodyakan tayo. Dati may isang request, di Ilocano love song. Ilocano kanta. Diyan ka muna karaoke dito eh. Ang summit niya karaoke. English mat. Amy Garcia, hello sir, good morning. Ayan, kablaawan na kami man nga madama survey na dito'y barangay Bongkag Dingras. Thanks sir. Ayan, naging agan-anad kayo Amy Garcia. Ayan, di kita madama ti survey na dita Dingras Bongkag. Ayan, maraming salamat for tuning in. AJ man, hello Kabiyag, isarakan nakman nga rod ti partner ko no adak. Apo. Narigat sa ti agiret-reton Kabiyag. Ala, deti man padasin di man deti may isang request deti kabsat tayo nga hello love kunana. Deti ni. Kitan tayo baring mayet nga agplay kasi deti mit lang ni Kabiyag. Okay, deti man iti man padasin deti karaoke na Kabiyag ya. Okay, inte yung man nga roda. Ayan, like and share tayo dito, live tayo Kabiyag, like and share tayo. Ayan, ag-message kayo apo tapno mabasa amin, di kita comment nyo, tapno may shoutout kayo, tapno da Serbina nga simrek kayo, iti live tayo Kabiyag. Okay, padasin naman dito nga kanta nga request na hello love. Hello love, kailir na kadimet lae. Hello love, malaglagip nagkati agnanayo. Musya kiti ko na, kanayon ka nga datoy kaungga. Tamumet may saka, ito'y pusok na italimeng ka. La, sikat iliw-liwa. La, sikat ira.
ragsa, sikat rason kung agbyag, sikat tuntuntunen to'y puso. Amwem nga rod, asikalat patpat kay inggana tumpal tanen. Naragsak to'y lubong ko, numakit kita ka, numakitak tananisem marupa. Laglag ipem, asikani kapapatkan, tiyag na nayon ang dakato'y kahunggan. Wow, thank you so much sa nagpailaw po sa ating bahay. Si, pangalan? La, sikat iliw-liwang. La, sikat irag-ragsak, sikat rason kung agbyag, sikat tuntuntunen to'y puso. Kamwem nga rod, asikalat patpat kay inggana tumpal tanen. Naragsak to'y lubong ko, numakit kita ka, numakitak tanay sem marupa. Laglag ipem, masikani kapapatkan, tiyag na nayon at dakato'y kahunggan. Laglag ipem, masikani kapapatkan, tiyag na nayon at dakato'y kahunggan. Po talagang ang pinatira nag-request dede kantan kabiyag. Ayan, maraming salamat. Ayan, deta po iti hello love. Hello kabiyag, pa shout out kabiyag ko kuna na Rapido Vlog. Ayan, sino-sino pa shout out mo kabiyag? Rapido Vlog. Ni Maria Risa, thank you so much. Apo, nagpailaw po sa ating bahay si Maria Risa, kaya takman kabiyag. Ayan, thank you so much Maria Risa. Ayan, maraming salamat. Dorothy Domingo, agpa-video okay kantumit no sumangpet ka kabiyag. Sige, may kay nukwa ag-request my if I ever fall in love again. Nangkuha mo nga kantain deta. Nabayag ko nga kang kantain detan na AJ Manuel. Aman. Request ko man kabiyag tesis siwit. Sige. Shout out Sir Rachel Borge from Honolulu. JR Pascual, ayan, thank you so much. Ayan, shout out Sir Rochelle Borge from Honolulu. Ayan, like and share po natin ang ating live kabiyag tapno mapan kanya dad gito live tayo tapno mangeg damit. Ayan, di kita ipapa-shout out to you. Thank you. Ayan, tapno adu tayo pa inukwa kabiyag. Ayan, Janice ART. Ayan, thank you so much. Ayan. Intela tayo patokar dito, if I ever fall in love again. Iyan na tilatan kang kanta ikmet dito, batang ko kaya hang kumaagawat. Aman talaga. Talagang pasensya kayo hang kumagawat dito nga kanta kabiyag. If I ever fall in love again. Sitaking kanta. Kitan tayo. Dito ni Kenny Rogers. Padasin tayo kabiyag ang imang kukay dito nga kantahin. Pasensya kayo. Okay, like and share tayo dito live. You
I look into your eyes and could ask not for more. Kita nyo, tsaka mo? So it's only fair to lay on the line. Hold on, I'm gonna need a little time. Duet game detoy. If I ever fall in love again, sometimes when this broken heart can mend, I know it's gonna be with you. You're the one to pull me through, though I don't know when. If I ever fall in love again. Watching from Tennessee, USA po. Oh, wow, thank you so much, Maria Risa. Scared. Babain. I guess I'm scared to fly. I'm such a long way down. And yeah, if you just trust in me, I'm sure I come around. And I know when you hurt. Pasensya kayo na po, jack-am mo talaga dito eh. Ag sound strip telatan. Thank you kabiyag, Helen Palma, welcome. So if I ever fall in love again, sometimes when this broken heart can mend. Hello kabiyag, please lang ipatakwar mo tayo request ko. Thanks. Ana DJ Melanie, agbayani, ulitin tayo request mo kabiyag. Wow, ni Maria Risa, Dagayan J, Tennessee, USA. Thank you so much, Maria Risa. Richard Kani, hello kabiyag, watching Tangid, Lawag City. Ayan, thank you so much. Nalpasen kabiyag. Hindi request ito si Siwit. Si Siwit kabiyag na nag-request. Siwit. If I ever fall in love again. Si Siwit. Hello kami. Ana, DJ request mo tatay Melanie? Rapido Vlog, ada kapela dita. Rapido Vlog, dito nag-request. Ada kapelang. Press 1, ada ka. Tapno kantahin tayo dito. Inuawang kantay, siksika kabya. O Melanie, siksika. Nakantak itayin kabiyag. Siksika uwapo, ada nag-request itayin. Promise. Sabalin tulatan. Okay, kantahin din lata dito si Siweting kabiyag kit nag-request ni Rapido Vlog. Ayan. Para kanyang Rapido Vlog. Ayan, dito kini Rapido Vlog para kanyang dito kabiyag. Dati natiliw ko akaay ayang ko
sisiwitan na ata. Ket no met igaman yu sipiten na taimayo. Iso nga alwadan yu daytoy asisiwit yu. Sisiwit ko, sisiwit ko, luwag pasyara itugtugot ko. Sumiplang no gigaman yo tasyak lang tinang paamo. Yahoo! Sumala tayo nga sumala. Lim Esteboromio, thank you. Catalino Agoto, hi kabyang na imbang nga bigat mo. Shout out dagiti Agoto family di Barangay Siksarat. Request ko man kabyang ti agnanayon nga ayayaten ka. Okay. Melanie Agbayani, nalpas tay siksikan kabyang. Dance for all. Napan ko binisita, biyag sa pajay umukna. Nagitlog itidwa, al-alwadan na ida. Kaya't yumaam-am mo, ket agpakada kayo. Dance for all. Tapno may kamanyo, daytoy asisiwit ko. Woo! Sala! Sisiwit ko, sisiwit ko, luwag pasyara itugtugot ko. Sumiplang no igaman yo tasyak lang tinang paamo. Sisiwit ko, oh sisiwit ko, luwag pasyara itugtugot ko. Sumiplang no igaman yo tasyak lang tinang paamo. Ayun, datapod sisiwit nga request mo ni Rapido Vlog. Ayan, di kita agbuy-buy iti YouTube channel tayo. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. So, di kita ampe naka-subscribe. Ayan, deta apo iti sisiwit. Okay, ang salade kini-kini. Sige, kini-kini. Evangeline Dayamin, magandang buhay kabyag from La Paz, Lawag City. Ayan, maraming salamat. Glow Dubs Reyes, kini-kini lata kabyag. Men, sige, kini pa more! Okay, like and share tayo dito live tayo. Sige, mabalik kayo sumala. Sige man sa lata kabyag. Inpan mo nga rin ng kabyag. Sige, Catalino Agoto Jr. Wen.
Ayan, di kita hambay naka-likes po. Dito live tayo. Please like, share, and follow my Facebook page. Kastamit po, di kita hambay naka-subscribe. Ito YouTube channel tayo. Mabaling kayo nag-subscribe kabiyak. Okay, hindi nga roda itol-tuloy dating ananta, hindi mamit kantayin dito may isang request ti gayem tayo ni sino tinag-request? Melanie, into nung maminsan tayo mang kantayin na yung kinantatay, dito ay tatay na ya, siksika, iso nga dati kantayin tayo tatakit, may isang Ilocano song, agnanayon nga ay ayatin ka. Ayan, pasensya kayo dito boses tayo kabiyaga, kita talaga hantay nga nalaing. Mahilig tayo lang kang kanta, iso nga kastoy no patububrak kabiyag. Okay? Hintay nga ro din. Kantahin dito may isang request itigayem tayo. Para kanya tayo ang aming kabiyag. TV. Lipatin kanti ko nakngem saan Tanairwa makayat ana isang sangayan Ayat kinali kaguma Naipaay mo Puno pakaragsakan Rayawan ka malaglagi pa Dagidila daw aminak makikita Dagidi narway nga inangauta Tungren lulwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay ayaten ka Ipat pateken puno adungdungwen ka Uray pay no'y madayo ka Dimanaw ka adinang pakada Magudas man day to'y biyag ko Ang may saka to'y puso Urayawan ka malaglagip ka Dagitila daw aminang makikita Narway nga inangauta Tumrem lulwa Tunggal mapanunod ka Ang nanayon ngay ayaten ka Ipat pateken puno Uray pay no'y madayo ka Pimanaw ka adinang pakada Magudas man day to'y biyag ko Ang may saka to'y puso
Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, di kita tapo yung nagpalipad po sa atin. Maraming salamat. Ayan, si Maria Risa agnanayon ngay ayaten ka ipat patekken kuno anong nungwen ka uray pay ngay madayo ka pimanaw ka adinang pakada magudas manday tuibiyag ko ang may sa kato'y puso ang nanayon ngay ayaten ka ipat patekken kuno anong nungwen ka uray pay no'y madayo ka bimanaw ka adinang pakada magudas manday tuibiyag ko ang may sa kato'y puso. RTV. Ayan, maraming salamat everyone. Thank you so much. Ibinang support yun dito live tayo. Sapay lang mata, kanain tayo akastoy. Ayan, dito ako iti tayo kagag ya. Kit pagkita kapong kita mapanti oras tayo ngayon, pasensya kayo, mapamanti oras tayo, 1 hour tayo kagag. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, sumala tayo. Alang araw din kabiyag, mapanti oras tayo kita tapay trabaho tayo ayan, nagyam-yaman ako na itiado. Timpay yung support tayo iti live tayo kabiyag. Di kita adata. Thank you so much. Ala, di kita antay nakanta ako ito nung maminsan manen kit mapanti oras tayo na yan. Ayan, thank you so much everyone. God bless and keep safe. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa nagpalipad po na sa ating live ngayon. Thank you so much, Marisa. Thank you so much. Ayan. Kaya hindi kita nag-like and nag-share. Apo, dito live tayo. Agnes Garcia Pastor. Ayan. Thank you so much for coming. Anyway, mapantayon. Kabiyag. Ag-end tayo ti live tayo. Kabiyag. Kita mapantayo agobra. Ayan. Maraming salamat guys. Thank you again sa inyong support. Ayan. Sa mga nagsusuporta po sa ating mga upload video. Maraming salamat. Ayan. Next time ulit kabiyag ha. Sana nandito kayo ulit bukas para mag-live ulit tayo. Okay? Bye guys. Thank you for watching. Sakbay ngayon tayo. Shout out Tas.Iring Remedios Topinio Acosta Maribet and Manuel Robina Bertido. Ayan, kuna ni Lim Estebromio. Ayan, shout out kanyang. Okay? So hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat everyone. Keep safe and God bless. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto po natin. Bye-bye! Kaigan mula sa iba't ibang isla,
ngiti at tulong kahit walang kapalit pa. Sa pagitan ng trabaho at tanawin na magagaganda, Waikiki hanggang Mauna Kea, Happy Hawaii. Sa gitna ng banyagang mundo, may puso pa ring Pilipinas.